Power Minister Puef Roding Lian and Voin Khan Munhia Golpetha ti Changtlun na ahonga Golpetha Intodelh Turin Kong Shangin Sorkarin ma alamek ti asoi Power Minister Puef Roding Lian chuan Mizoram in Golpetha lama an Intodelh na turata na malak na Shang kalmek te Golpetha lak le sem na kong alain ti Changtlun na te Golpetha mu malzo kami puinan mu theina department malak na te soin heng te Sorkarin angai poimo maso na tluan tling le in hencho sustainable development malak na zelani soya Sorkarin Golpetha Intodelh na chu angai poimo awang te in tui vai chim tui pui tui rini le tlong khwa na tur chu athar thole thute heng mai ni lo ni zunga changa Golpetha siam chwa konga chan lak mek ani dan te soi langbok Power Minister in voina hontak pakhat chu si muya changa zuang tui luang mall paltanga substation 132 kV single circuit line ani a line thar hian Mizoram 132 kV substation lian pathum zuang tui luang mole si mui te athlun zom veka wangin heng substation te hian line chiat le maintenance awanga shutdown lak achul chang po in power lak lu na line dang an nei tak veka wang hian power supply khai lak lovin an nei tluan thei pha don ani an hon thar dang le chu 2x10 MVA 3311 kV cheta substation bun tharani a substation in sits achanga tho ani a asen so zong zong hi cheng voi bel che som noi som ni pariat singa sang sari le zakwa som kwa pa ni hi donarin atum vekani he substation a hian 10 MVA 3311 kV transformer pahni da ania zuang tuile mual pui substation a changin power ala lut theya 33 kV level a power pack chwa theina outgoing base pahni anei bok heng te hi zo khosang Assam Rifles mule ripan zema boka power pack chwa na na man thei don ani chita substation a chang hian 11 kV feeder pali Bethlehem Veng feeder, Ramthar feeder, Falkland feeder le New Jail feeder at Swaganga. Hem feeder te hian substation te chok zang khain veng enge mozat mumal zokin power supply apithei donani. PNE Minister Puef Roding Lianan mipuiten Golpetha mumal zoka an mu theinan theitop chuani a Christmas le kumthar liam ta vuak vet chunga load shedding ti angai lo chu mason na ro pui takani thua soi PNE Minister hian ne sit changa sum mu cheng vai bel che som senga chite 33 kV substation din tharle zuang tu si hui le zuang tu 132 kV substation single circuit line siam thar te ahunga Golpetha Mizoram Intodelh theidan tur ngai to in Sorkar lai puya project thar tam tak an thlen to ti soya Sorkar lai pui point an lo tui pui viau thu le Mizoram lar sa point thei top chwa pui a in huam thu asoi chu an thlamwan pui hle ti soya Mizoram budget pon lama tanga mason na thona tura cheng vai bel che zatel an hai lut thei chu pathian mal som na ani thu soi Puef Roding Lian chuan Sorkarin aikal lak a khap nuwa PNE department a ringot aikal mi zavel anti to pa wangin mason na tho ko nga harsan an tok nual ti soya hetiang hi ni ma se mi pui mamona phushu Turin department chuan theito pan chhuati soin mason na thlen Turin Sorkar chuan theito pa chwa zel dona an malam hun chu Sorkar lai pui chakna hnuai ngat mai lovin pathiana zok in nga poimo a anin an malam hun zela akai shwai zelang ti soi Chitia 33 kV substation honna inko mi PNE Secretary Pikela Rinzwalina kai shwaya PNE Engineering Chief Pulalni Thangan substation Tharhian 33 kV substation omsa load le zo to manglo te achok jang khai don awangin mi puiten current voltage tha power supply mumal zok an nei thei pha don ti soi Power Minister Puef Roding Lianan si mui to zuang tui substation 132 kV single circuit line le 2x10 MVA 3311 kV chite substation bun tharhong Golpetha ti changtlun na honna program a hian Power Minister Puef Roding Lian chuan Mizoram in Golpetha lama kan Intodelh na turata na malak na sang atar langa Sorkarin Golpetha Intodelh chu angai poimo awang te in tui vai chim tui pui tui rini le tlong khwa na tur chu athar thole thu soin heng baka ni zunga tanga Golpetha siam chwa konga tepo chanlak mek ani dan te hasoi langbok 132 kV si mui tu zuang tui line thar hian Mizoram 132 kV substation lian pathum zuang tui luang mwa le si mui te athun zom veka wangin heng substation te hian line chia le siam thar awanga shutdown lak atul chang po in power lak lu na line dang an nei ve tak awangin power supply khailak to don dovani chite substation atang hian 11 kV feeder pali Bethlehem Veng feeder Ramthar feeder Falkland feeder le New Jail feeder achwakanga heng feeder ti hian substation te chok jang khain veng eng mazat mu mal zokin power supply apethei don ani